Cuesta arriba. Uphill. Uphill. Eso. Eso es lo que va a ser. Si me ha quitado usted la palabra de la boca. No. Si hay que actuar con total normalidad. Perfecto. Claro. Ni hay que darle la mayor importancia porque no la tiene Emilio. No, no. That's it. That's what it has to be. You took the words right out of my mouth. Well, we have to act completely normal. Sure, of course. And we don't have to give the least importance to it because there isn't any. Sure, sure. Mire, ahí viene Doña Instinto Básico. Hola. Permíteme que te ayude, Lucía. ¿Eh? No, no. No hace falta. Por favor, insisto. Pero si ya puedo yo, de verdad. Por favor. Bueno, bueno. Pero espera. Es que me estás ahí pillando el dedo. Lo siento, lo siento. Look, here comes Mrs. Basic Instinct. Hello, please. Allow me to help you. Or permit me, or let me help you. Lucía. What? No, it's not necessary. Please, I insist. I can do it, really. Please, okay. But wait. You are pinching my finger, or you've got my finger, or you have my finger. No se puede decir permit me to help you. Ya está. Ya abro yo. Ya, sí, tranquilo. Paso, ¿eh? Sí, hasta luego. Emilio. Hala, buen viaje. Si quieres, deja las bolsas en el suelo, ¿eh? Que te pesan mucho. No, ¿no? Gracias, bueno, sí, voy a dejar alguna. That's it. I'll open it. Okay. I'll open it. Okay, alright. I'm going in, okay? Okay, see you later, Emilia. Have a good trip. If you want, you can leave the bags on the floor, okay? They are very heavy. No? No. Thank you. Well, yes, I'll drop one. Sí, mejor. Oye, nos hemos pasado el segundo piso, ¿eh? Si es que te acompaño hasta arriba. No te voy a dejar sola con todo esto. Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias por todo, ¿eh? ¿De verdad no quieres que te ayude a colocarlo? No. Yes, better. Hey, we have passed the second floor, you know? Yes, it's that I'll go up with you. I won't leave you alone with all this. Well, thank you. Thank you very much for everything, okay? Are you sure you don't want me, or you really don't want me to help you to put things up, or it up? No me cuesta nada, ¿eh? No, de verdad, de verdad. Si es que eso le gusta hacerlo a Roberto. Es un hobby que tiene. Pues si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Soy tu presidente, pero ante todo soy tu amigo. It won't be any effort for me, okay? No, really. It's that Roberto loves to do it. Or it's a hobby he has. Or it's a hobby of his. Well, if you need me, you already know where I am, okay? I'm your president, but above all, I'm your friend. Gracias. Estoy a tu entera disposición, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, ¿mi móvil lo tienes? Sí, lo tengo. ¿Y el fijo? También. Lo tengo todo, sí. Es por si me quedo sin batería y o cobertura. ¿Eh? Lo tienes. Muy bien. Sí, lo tengo todo. Pues me voy, ¿eh? Por la escalera. Trabajo aeróbico. Un poco de cardio al día, alegría, ¿eh? I'm at your complete disposition, okay? Yes, thank you. Well, myself, you have it? Yes, I already have it. And my landline? I have it too. I have everything. It's just in case I'm out of battery and or coverage, okay? You have it. Very good. Yes, I have everything, yes. Well, I'm leaving, okay? By the stars. Aerobic workout exercise. A bit of cardio each day keeps the doctor away, okay?